Ngokuthi inkondlo zami zulimo eliqinile kakhulu angikholwa kahle ukuthi mhlambe bayangizwa abanye babo wathi hlala lapha ekumele uhlale khona nami ngilapha use South Arabia ngilapha nje ngifundisa sona isiZulu eSouth Arabia yebo ongixhumanise nazi ngiyafuna kanjani yale wathi nje ngilapha ngesiZulu Zonlandela imihla ngemihla kofanele ligcineni ihayile ziyobukeleka phansi. Kuyothatha isikhathi ukuba ihlonipheke nokubeka ukudla etafuleni ngazo kuyothatha iminyaka. Kodwa nifanele ukudika ibala kofanele ligcineni ihayile kuyofanele nisuthise imphefumulo. Noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi izinkondlo ziyaphilisa. Uhlelo izinkondlo ziyaphilisa igama lami Ntokozo ustarring ngokwaZulu silapha ke eCargo Hold uShaka Marine sibonge kakhulu ke nabo ukuthi basiphe le ndawo enhle kangaka ezonikezela kulobuhle bethu esinabo ngihleli ke lapha ke bazalwane njengenjwayelo hayi ngedwa ngihlezi nginezivakashi mina ehlukahlukene eqhamuka ke ezindleleni ezihlukahlukene zalomsebenzi wethu weinkondlo ngijabula kakhulu ke namhlanje ngoba lo muntu engihleli naye ngimazi kudalo esafika nje samncane ngathi na hawu lo muntu okhuluma indaba engaka emncane kangaka uqhamukaphi Thokoza gogo Zulu eliphezulu ngiyaphila njani yebo ngiyaphila nami Mdwebo ofihlakele sazi semvelo bengicela ungivezele isithombe sobala ngami ngoba nawe uyazi lapha emhlabeni kumele ngizazise nomaphi pho mina ngizothi ngubani la ngiyakhona ngunozulazulane lapha emhlabeni nami ngiyafisa ukubuza ulazayithole ngoba loyalo usigubazela leluvuvatha lokufisa esingakumiselanga lutshala imfini emehlweni dade size siconsa amathe akululake nokulikhipha emzweni lungesinye sesidakamizo empilweni nansi impilo ingcona kanti sasithini isikhulumo sesawela ngelibanzi empumelelweni mase singaphambi kokububi lokho kufisayo empilweni kwamele uzibone uyikho kwamanje ngeke kadade mina ngitshala uthando ezweni kuzimilela amabhece ngubani olwa nami impilo kumbe yimi ngiphupha amaphupho angasiwo owami mangabe kusho kwamadama namanzi kusho kwamathemba kusho kwazi mangithi ngiyamemeza ngubani olwa nami impilo kumbe yimi ngiphupha amaphupho okungamiselwe mina amaphupho angamafu nje angahlangene ngci azungeze inyanga ngiphica ngemilaza yezulu amafu asangu ngokuvulela intuba kaBhulukhesi ibheka ngiyeguqiswa ngilobika izilokohlela zikamakhuthula nawe ngenye imini uyoziwaqebule amehlo ezile ezimhlophe ngibhekise kwisimakade sezulu kanti bani lo ngixhopha ngibhekile nginkanyezi phansi kepha kudele ngiyehluleka ukukhanya phezulu ngogcobo ubani olwa nami impilo kumbe yimi ngiphupha amaphupho angamiselwe mina ngoba namhlanje ngisajika naso lesi sithombo ujika nelanga mihla namalanga uzenda zemshiya sekwaba yibizo bami kanti igama likaMahlalela yizigcono zami ngihlezi namandla okwenza konke empilweni kepha sebenze kuvikeni ameva ngakho ningangethuki ngisazama nami ngisazifuna ukuba ngiyimvu yenyama kumbe ngiyimvu kavolo ingomuso alingicacelanga kunjengoba nibona izinzipho zindimpela kepha kulikhuni ukuziqhandela kanti nezandla azinalo idumbe isikhathi esingangivumanga kepha ngiqaphelile ukungadli isinkwa samanyala ngoba mina nginenjongo ngesinkwa engasimiselwayo khokhothongo khuluma nami Thwasukhoza thokoza khehla kusamele ufunde ukumila enqinqemeni lomfula ngamhla uhlaselwa zikhukhula kusamele ufunde ukuzamulisa amafu phezulu kwephophoma kusamele ukhumbule futhi ukuthi ithwasa ihlobo elicathulisa kanti futhi le yonke lena ke intwaso yamaqhawe ne sadigest igama lakhe uZanele Khoza ngenhlanhla enkulu ke ngihlabene nabantu bakakhoza ngihlabene nabantu bakakhoza lokho mfana okuncane okufana nami uNdlunkulu Makhoza umlilo umkhathini umbishela ngaze ngajabula ke Zanele ukuthokoza kade
sagcina nje ukuxoxa kanje sesizoxoxa sesizobuzana imibuzo futhi nginayo imibuzo miningi imibuzo. Okokuqala nje umuntu ofuna ukwazi ukuthi bani uZanele dabukaphi? uZanele Khoza umntwana waphansi ukuqala udabuka eBhamshela le ngakumaphumulo la engihlala khona nakwimanje. Mina lokho ngakwazi uhlala eBhamshela? Hayi cha. Ukwahlala eMlazi? Yebo ngikhulela eMlazi ngafunda khona ababanga phansi naphezulu ngaze ngayophothula umatikelo etsheni wami. Kwama idlozi lengibuyisela ekhaya futhi. Ngoba uhlala eMlazi kunekhaya kini futhi lisemlazi? Yebo kunjalo. Ila owahlangana khona neziko lamagama? Yebo ngaqala ukubhala ngibhala ngoba bengumuntu ongakhonzile ukuxoxa nabanye isikhathi esiningi bengihlezi nje ngibhala phansi yonke into. Kwathi la ngalimbe ngiyabhala esikoleni kanti uthisha uzobona isikhonto engibhalayo wasangibuza ukuthi ngabe inkondlo yini lena wasangicela ukuthi ngingakwazi yini ukuyisho kwawuqala lapho ukukhaya kwami nokukhaya emphakathini yemasontweni nganga grade 4. Ha. Yebo. Ayizimningi phela eminyaka le. Yeah, ngikhule nje ngakho into bengixoxa naye ipeni nephepha bengikwazi lingiphendule ngikwazi ukubuza lingiphendule. Ngi-interested ke kule into eshoyo ukuthi into obuxoxa nayo ipeni nephepha ubo yonke wazi wakhuluma naye ikuphendule. Nanokwazi kwami mina ubhala kusukela ngikwazi ngalesa sikhathi. Angeke ngisho ukuthi imibhalo yakhe ishintshile ayishintshile. Uthema uqala uintroduce uthena okokuqala unjani uthe umntwana wabaphansi. Exactly. Kunayo imthelele embhaleni yakho? Omkhulu because ngikholwa ukuthi lesi siphiwo lesobukondlo bangipha sona ngokuthi ngilapha abantu ngokukamoya. Yebo ngoba baningi bayagula kungeva ukuthi bagula ngoba balimele physically khona abanye abalimalo emotionally so kunalabo badinga ukulashwa ngaleso simo leso. Ngaphambi kokuba udiscover noma uthole ukuthi kufanele ubuyele ekhaya ngenxa yemisebenzi yedlozi ekubhaleni kwakho before ukuthole lokho ubona yini isikhonto ekhona enginayo mina engiphiwe abantu basekhaya? Kunjalo impela bengikubona ngoba indlela ibeza ngayo imibhalo yami ibifika ngisho ngihleli kanje kube ngathi khona umuntu okhulumayo othi kodwa ngizwe ukuthi akuyona inkulumo nje le ejwayelekile kodwa isankondlo bese ngiyithola sengiyilalela ngiphuthume ngiyoyibhala ukuze ngingakhohlwa ukuthi ngabe uthini bese ngiyahlazeka ukuthi ubani yena lo okhulumayo kwesinye isikhathi kube ukuthi ifika saculo ngibhale phansi nakhona futhi ngilihubeke ngelinye ilanga. Ubuye uhube? Yebo. Hayi kusafuna ukuhubeleke kodwa vele kusafanele uhubeke ke ngiyeza. So hey Zanele manje ke imibhalo yakho is it strictly related to idlozi noma ubhala nganoma yini kodwa ukuthi kufika ngalendlela ochaze ngayo? Imibhalo yami njengamanje yebo nayo i-related to idlozi kodwa ikakhulukazi idlozi ligcile ekutheni likhulise abantwana liba cacele indlela yempilo ngifuna leli gama leli yokuhlahla indlela yempilo ngoba ngikholwa ukuthi elamidlozi elingembethe liyaphumelelisa futhi liyaphilisa so ngikholwa ukuthi ingakho la ngilethele inkondlweni ukuthi ngizophilisa ngazo. Angazi noma lento iyabuzwa yini phela kodwa ngizoyibuza udiscover kanjani fanele uyothwasa noma ubone nini kwenzakalani? Indlela bekwenzakala ngayo bekuthi ngisho ngise stage ngithi ngiyahaya ngithole sengikhuluma ngenye voice kwesisikhathi ngithole sengikhuluma ngezilimi ungathi sekukhona ohaya yakusemina qomo ngekhathi kwenzakala ukurealize lokho noma ubona usuqedile. Ngibona ngaleso sikhathi engathi content eshintshayo ke manje ngaleso sikhathi leso so ngayilandelela kwazi ukuba ukuthi liyangithatha lona ke liyangifundisa ukuthi kahle kahle kumele ngiphile kanje. So njengamanje usuwenza zonke into okufanele uzenze right kunjalo impela. Angazi noma ngizothi kuyabikwa yini mawusebenza
uzokwenza into enjengey'nkondlo ukubikile noma bayazi ubika ngisho kuthiwa uyesitolo ngisho kuthiwa uyakamakhelwane nje ufana nomntana uyacela ngicela ukuya laphaya base ubuyile sengibuyile nje ngisho ukuthi mina ngiyakubona ukuphuma manje endlini uze la ngisho unomsebenzi wakho wobunkondlo nje hayi ngoba ibona futhi abangivezelile ukuthi manje sekumele ngibuyele enkondlweni ibona abahlelayo ukuthi lokhu isikhathi sani lokhu okwami nje ukuthoba kulandele ngilalele futhi phela ngeke ngize ngibuze ukuthi uzwa kanjani angeke ngize ngi-understand mina ngeke ngize ngi-understand ngokwakho wena personal ngiyazi vele bakhona basilalele ufuna ukwazi ukuthi embhaleni wakho kunamthelela muni do you think unamandla kakhulu futhi ngoba usuwenza yonke into zakho nje waphothula kahle noma ngekhathi usenza awuphazamisekanga nekubhaleni kwakho noma ngathi ngoba usuwenza yonke into waqeda hayi ila usuzizwa khona ke manje ukuthi hayi ngiyagadla ke manje yebo embhaleni wami ngikholwa ukuthi bengikhuliselwa yona futhi imbhalo intwaso bengithwasisela kona ukuthi ngazi kabanzi ngempilo nokujula kwayo inhlese yayo kuma ngizothula into engiyaziyo nengiyibonile ukuthi kunje kuze bekhona kuze ngikwazi ukukhulisa abantu nami sengikhulile hey ngaze nganembuzo uzanele khula where you are uthi uzofika kulesi sigaba sempilo hayi cha Nkosi yami ngangazi Nkosi ukuthi mina ngizoba yini noma ngifuna ukwenzani ngokuphupha kwami nje ngangiphuphela ukuthi nje ngizoba sobabhizinisi ngoba angibukela kubaba hamba uyaphuma uqondile yabona ukuthi hayi intente la hayi nami ngizoba sobabhizinisi kodwa ngokuhamba kwempilo hayi iyashintsha indlela iyazikhomba yona ukuthi kumele kube nje kumele kube lapha awulwisananga nalokho kona uwe waqala nexana mhlawumbe ngoba phela bakhona nami abanye ngibazeni abantu abaclose nami uqaleni umuntu athi hayi mina ngeke mina hayi akubanga nzima kumina ngoba ivele ekhaya into ekhona nje bengisaka kulo mbuzo ukuthi ngaqala nawe yini ngikhulise isangoma nje futhi ukhulu wami bengiclose kakhulu nokhulu futhi uyena ebengifundisa zonke izinto kunabantu abaphambili kumina nami ngixaka ukuthi kungani ifundisa mina yonke lento ejule kangaka ngibe ngile emsileni kodwa manje sengiya-understand ukuthi kungani ubukhulu usewadlule emhlabeni ngizomenishana nobaba uthi ubaba usomabhizinisi yebo usomabhizinisi so ibhizinisi lemkhumbi obhola making into kanjalo njengoba sisemkhumbini nje namhlanje indaba yakhe very interesting so bengisabuza umbuzo ukuthi ofisa ukwenzani wena usungitshela ukuthi ngeke senzeka yini ngicabanga ukuthi kusengenzeka ngoba ngibahloniphile ngenza ngafunda ngavuma futhi ukufundiswa mase sengicela angeke bale ngoba bayazi ukuthi ngiyabahlonipha into futhi leyo wawuyiphuphelo osafisa ukuyenza iy'nkondlo zona ukukhula kwazo emsebenzini wakho ngoba phela nabo abantu abadala uyasho ukuthi bebekukhulisela kona lokho iyona ngqikithi le bebengikhulisela nokuthi ngikwazi ukulapha abantu ngoba amacamago abantu abadala bathi bebebuka ukuthi abantu bayagula kahle kahle ukuthwasa uthwasela ukwelapha kuya ngokuthi ulapha ndlela njengoba mina ngilapha ngale ndlela yokuthi ngikwazi ukuthi mengibeka amazwi emntwini umuntu aphile aphinda futhi abuye ezobonga ngelinye ngiyanake nami ukuthi wangisiza ukusho ukuthi wena nje umuntu ifunga amagama ayidosha lutho ukumphilisa ngisho sixoxa nje kanje umuntu uyasho ukuthi ngizizwa ngiphilile ngingakokwenzeli ukuthi nje kukhona nina umuntu uxoxa naye wese bekugcina mhlawumbe bekhona omenza khona bengabe ukuthi phela angithi khona phela nezifo enjengomkhuhlane mengabe nomkhuhlane angithi udokotela unika umuthi othize nami kanjalo mekuthi umkhuhlane uzothola ikhambi siyala emakhambini ke manje uyayihlanganisela yebo hayi ngiyayihlanganisela ngiyayimbela
ngiliphupha ngisho ngilele kuthiwa ukuthi endaweni ethize kanje thole kanjalo. Mina nginembuzo uma wenzeka mhlawumbe ufika la uliphupha khona uma uliphuphile ngoba kusuke kube mhlawumbe kusuke kukhona umuntu osuke ezodinga ukuthi asizakale noma nje kusuke kufanele ukuthi wena wazi in case kukabili usuke ufundisa ngaleso sikhambi leso ngoba amakhambi njengoba izihlahla ziningi usuke ufundisa ngoba ayipheli imfundo ngisho usuqedile ukuthwasa saqhubeka usafundisa ngokunye uyambuleleka more and more. Into engiphekaphayo nje la eyodwa kuwena ilento ye-acceptance ukuthi nje uyabona ukuthi lento kuwena uphila nayo futhi lento uyi-acceptile uwena kunjalo impela and kodwa-ke awuhlukumezekanga ndawo uphazamisekanga kona ukuphazamiseka ngiphazamisekile kodwa ngithi mase sengikubheka lokuphazamiseka ikona futhi obengingakha ukubona igolide mengabe lakhiwe ukuthi lidlule emlilweni nami bekumele ngidlule lapho ukuze ngimoldeke kahle ngakheke kahle nepe nomsizi kanjalo lidlula kunjalo impela ngithi kona lokho kuhlukumezeka lokho ikona okubalekile ikona okwakhayo. And yabona thina nje ngoba phela siyahlala ku social media yabo abantu banembono yabo ngezinto nangeimpilo zabo abantu njengawe nje uthona sasikwazi uZanele kwahamba uZanele waduka sazi ukuthi ayibonanga uZanele useyothwasa wabuka uZanele hayibo people have their own interpretation athi sikhuluma nje of air ukuthi ena ngithe mina naze nambulala uzola izolo kuvele waduma ukuthi kuthiwa uZolo ushonile ngithi hawu ngahamba mina nginabantu engibacheckayo engazi kahle ukuthi ngifuna kuze kusho lo ukuze ngiyikholwe lento le ukuthi iyona lento so ngifuna ukuthola iperspective yakho noma ukubona kwakho ngento nje ehlale ekhulunywa abantu abangekho aware ngeindaba zedlozi because abanye abantu bathi nje hayi lento yokuthwasa abantu sebenza ifashion basho njalo so and yikho ngibuza ukuthi mina awuphazamisekanga ngoba angeke ngikwazi ukukhuluma ngoba angikwazi abanye abantu abanjengawe ubunzima abadlula kubona nanokuthi uzorealize ukuthi mina kufanele ngidlule la so ukuthi inokuphawula kwakho ngembono yabantu ngento enidlula kuyona nina abangekho ecathulweni zenu ngokwami nje imbono enjengale Nkosi yami hayi Nkosi yami ayingithinti nje kwanhloko ngoba ngithi mengiyibuka mina bengingedwa ngihamba lolu hambo leli bebengekho bonke labo bantu so ukubalalela kwami ngingathatha lokho okupositive okuzongisiza bese ukuthi lokho okunegative ngikushiye kube yilokho nje uma usho njalo ukuthi ngingathatha okupositive okunegative angikhumbuze inkondlo engangayibhala ethi umlimi ngikhuluma ukuthi bahleli phansi bomthunzi kodwa babeka imbono ngenhlabathi yomlimi bemlapha ngaphandle bakhuluma nje kanje ngalomhlabathi abawazi bawukala ngamehlo lo limayo usehlabe yazi yamthathi imiqa ehlwanyele imbono yabo uyayithatha uyayilalela kodwa akayithathi ngoba kungaye nezithukuthuku zakhe la kule ndlela le kunjalo impela kodwa ke phela nawo social media ubuyusiza ngokuthi usi-update mina ngokwazi ngani usubuyela wahlala eBhangshela yabonayo ekuculeni ekuqaleni benginokuthi ngibhalele kakhulu udadewethu manje sacebekuni amaculo ngisemefika ngoba awumzwilile le ntombazana yebo benginokuthi sabandawonye nabandawonye umandisa lo yebo nabandawonye yebo sabandawonye uma umuntu udadewethu phela mhlawumbe ngoba nje phela udadewenu ngoba nezinto yabo sabandawonye nje kanjani ukhulu wami nokhulu wakhe bawusisi hawu nje sisumndeni owodwa hayi manje besinokuthi mesihleli sobabili sihlanganisa ingoma ihlangane futhi icule futhi sobabili ngaso sikhathi leso ukuthi mina kubuye kuze ngenye indlela yokuthi ke kuyayifikela kufikiso yabantu bakhona ke yebo kwesikhathi ke nje mekuthoke kwaqabukela ngiperforma lapha ngiperforma khona ngithole sengiqala ngakho ukuhlabelela ngize ngayi inkondlo mhlawumbe unyuso ungakuhlelanga kuyazenzakalela ngiyazenzakalela ngokwesikhathi ngiyahlela ukuthi hayi ngizokwenza nje umoya ushintshe ukuthi makube nje kusakule nto futhi acceptance ukuthi nakhona mawuthi
usukwamukela ukuthi mina kuthiwa ngenze kanje la manje and ngeke ngisabuza ukuthi yini yakhe inspiration ukuthi ubhalo obusungiphendulile futhi sengiyazi ukuthi indaba lokwathi inhlo ngokwakho ucanje siphi stage wena nje othi abona la grateful ukuthi ngama kulesi stage lesi sona stage engibona ukuthi hayi ngokwami istage nje engisayiqhenya ngaso namanje iJoburg Theatre la khona ngiyomela KZN islam poetry isona engithi ngisho ngibuka isithombe namanje ngibe nethemba kakhulu ngeyithele ezilandelayo ukujula kwembhalo yakho wezanele awukhuluma isiZulu sontanga yini kunjalo hayi awukhulumi sona siqhamuka lesi ngokwakheka kwami nangabantu abangembethe nje ngiyibhinqa yiqaba noma ngizama ngithi ngifuna ukuthi ngizwakale ngijayeleke hayi kuyanqaba manje ngibona ukuthi hayi cha ngibe yiqaba lele i-influence yelanguage ivele ekhaya egcekeni yebo kunjalo ukhulu nakhona nje ukuthi mawufika kubantu abadala bakhuluma into abangayizo kufanele ufike ucace ukuthi uthini kodwa uyibona ukuthi ikhathi esiphila kuzona manje abanye abantu abangangathi akasakwazi ukuthi akhuluma aqeda umusho lingangenanga nje igama elilodwa lesilungu hey but yabona ngisho futhi wena nje ngoba usho ukuthi mina nje ngiyiphinqa yabo nginoqaba bami nje mina into engilokhu ngiyiveza njalo wena indaba yeacceptance yokuzamukela ukuthi mina ngikanje so kuthini ukuphawula kwakho ngentsha nangendlela yokuqhakambisa ulimi lwesiZulu kule context ya ulimi lokho liyalahleka kancane mengike ngaba nenkulumo nothisha wami wayengifundisa isiZulu usasifundisa namanje bengikhala ngokuthi inkondlo zami Zulu liqinile kakhulu angikholwa kahle ukuthi mhlambe bayangizwa abanye babo wathi hlala lapha ekumele uhlale khona nami ngilapha use South Arabia ngilapha nje ngifundisa sona isiZulu eSouth Arabia yebo ongixhumanise nazi ngiyafuna kanjani yale wathi nje ngilapha ngesiZulu kholela kubuwena yabona nje iphupheni lami elinye ngangitshethi ngo2022 ngiyobe sengihlala le yiwe makufike iWorld Cup ngiyobe sengingale akufanele ungixhumanise off air nomuntu waseSouth Arabia ngiyayifuna indlela zokuya ngale usuthinte enye ingxanyana ebalekile la kuthini kwena uma stage uyahaya ngoba ngiyazi kakhulu osonkondla bayakholelwa ehlombeni nanokuthi uyazi nama ubhala ukuthi khona la engihlayela ukuthi njalo uma ngifika la ngizolindela nje umileke manje la wena futhi uyavuma nawe ukuthi ukubhala kwakho kunye kubuye kube amagama aqina G isiZulu siji so ngifuna ukubuza ukuthi usukulindele inihlombe kuyaka-affect yini ukungalizwa emva kokuba udeliver umsebenzi wakho nendaba ukuthi abantu bathini nayo noma bayakubuza noma bayak-understand yini kule nto oyishoyo make bangikholwa ukuthi njengoba ngisuke ngilapho ngaleso sikhathi leso kunomuntu ongimzele engaba yedwa bengaba babili ekumele ngimphilise ngaleso sikhathi leso hayi mhlambe selingalandela nokuyise kodwa nje bekufikile kulowo muntu lo kuyobe kufeziwe ukuthi batheni makuthole nje lo yedwa ngikholelwa ukuthi khona lo ngimhambele. Has it ever happened to perform a stage mawusuqedile bese kufika umuntu wena emva kokuba usuqedile athi hey benginenkinga kanje ngokukulalela sengi-right kaningi kufika abantu abanjalo bese sikhathi omunye umuntu ngoba buye kube naleyo nkinga ukuthi angezwa kahle kodwa futhi imthintile into abuye ezobuza ukuthi bewuqonda ukuthini mengabe ukuthi kanti la izolapheka khona ngaleso sikhathi leso kusuke sekuthini ke kwena ukuthi mesebuyela kwenevuleleke ukuthi yawazwa ngilapha kwenzakalani kuwithini noma ungangabe usahola la ubizwe hawu ngoba usuke sengikwenzile umsebenzi wami ukuthi kahle nje ukuphilisa ngenkondlo
Ukhona umuntu wesifazane noma ya futhi ngibuza kahle wesifazane kulomkhakha lo. Yeah. Ongathi wena angikhethi ukuthi ngosemuva kwakho noma uphambi kwakho ongathi ya noma abantu besifazane ngaze sengicaphuna nje oyedwa. Ongathi wena lona hayi ngiyamuzwa. Ngibuza ukuthi ukhona umuntu wesifazane phela wonke umuntu nomuntu amchazayo ikakhulukazi ngibuza wesifazane ngamabomu noma abesifazane bakhona impela engiye ngithi mengibabuke nami ngizithole lapho kubona ngendlela ngithola ukuthi mhlambe ngenze ukuthi sike sakhula ngendlela ethi ayifane ngokuza imibhalo yakhe nomnzima engibitholayo emibhalweni yakhe nezimpendulo nemizwa yakhe futhi exoxa naye uqobo nami engike ngikuthole kumina umuntu wesifazane lowo nje engeke ngithi ngempela usindiswa Zulu. Ndaba ezithe nkonyane yenkosi. Washo naye mfethu nithanifane kodwa nithi njani ufane nithanifane ngiyazi ke la emgodleni wakho khona into eyiphethe bese ngihlala emafusini kuhle kwebuzi bengidingeka ngiqotheke ngiwumkhumiso ngiphupho lezingonyama la eminyango ukuthula nje akukho bengiqala ulungelunge lwentaba bekumele ngome ngibe yilihlahla abakhongi bokuhla bezokhonga mina silwane sentaba bebethi bakhonga ngebafazi bewela uma bebuzwa kabayazi abasemzini bebehlezi behlawula ngezenzo zabo ngoba mina la ngikhona ngiyakwegwema ukozela kusemhlabeni lapha olalayo ulala namaphupho akhe la ngikhona futhi ngisebenza ngikhiphe isikhwepha ngikhokhela indlela yami nabantu abami ngilondoloza konke okuligugu kimi okoqala umphefumulo wami kulandele amaphupho ami ngiwafundisa njalo amehlo ami uma ilanga liphuma ngithi mehlo ami xilane ezimpahleni zami kuphela ngigwema isikhala somona la ngikhoma futhi ngiyabamukela abehluleli nababonisi ngikholwa ukuthi konke kuza ngezathu futhi ke izathu ke sinye ngiqeqeshelwa impumelelo muhlu umgidi ogidela ingoma ngokuyiqonda thwasa muhlu umgidi ohamba nomgqiqo ayingoma uyayona la ngikhona kusemhlabeni lapha olalayo ulala namaphupho akhe. Ngiyabonga. Kusemhlabeni lapha olalayo ulala namaphupho akhe into engihamba nayo la uthi wena mawuvuka njalo ekseni amehla akho yawaqeqeshwa ukuthi awabuka impahla zakho kuphela ugwema umona. Usuke esweni ngoba buningi ubukhazikhazi uma ungagxile ezintweni zabantu ungagcina usulahlekelwe ubuwena nepurpose yakho uqobo ugcina udidiseka la endleleni. Mawuhleli uthi uyabhala sukunoba emqondweni ngisuke nje nginami nje ngedwa nami nje ngedwa nendlela engibuka ngayo nengibuleleka ngayo izinto ngokubona kwenzeka kwabanye izehlo kakhulukazi ngibhala ngezinto ezenzekalayo nezikhulisa umuntu empilweni ukuze abe yilento ayifisayo. Ngathi ke kule sikhathi samanje wena nginayo i-right ukubuza ukuthi where to from here siyaphi masuka manje ngoba usoshila uthi usuwenzile wadlula kuyo yonke le process le futhi sekwamukelekile nokuthi singaqhubeka usebenze and nezinkondlo nazo zikona kuloko okwamukeleka sekuvulelekile impela ngoba ngithe mangibuya ngathintwa abezobuciko art and culture bathi incwadi engangibhale ngo2016 nabanye ababhali okubalwa kubo oShandu kaNdaba ababhali basempendle abanye esahlangana nabo mesihlangana namanye ama poetry clubs silekelelwa UN Poetry Africa isizophuma leyo ncwadi le ithi amavuvu emcabango kanti futhi ngesikhathi ngihamba ngangiphezulu kwenye incwadi ethi ifihlo lethwasa ekhulisa umfundi kodwa embeke nesigabeni sokuthi bengihlukanisa ithwasa nomfundi ithwasa nakhona kusawumfundi kodwa umfundi ofunda kanzima owamkela zonke izimo kodwa ebheke la ibheke khona incwadi ethi ifihlo lethwasa naye engiphezulu kwayo futhi engaphuma ungakapheli wona lo nyaka lo. Futhi kahlahle zimbili incwadi esiyilingile kwena. Yebo. Kuzokhanya. Futhi sekukhanyileke phela. Bakutholakala kanjani abantu ku social media?
Ngiyatholakala ku Facebook uZanele Khoza, angimningi ke nokho ku social media. Tholakala ku Facebook phela uZanele Khoza. Inamba ethi 063 25 30 810. Sabonga kakhulu. Mayisa khona incwadi futhi sokubuya lapha sibe easy sibe lapha spreadsheet nazi abantu abathenga. Kubonga mina. Siyajabula kakhulu njalo bazalwane lokho nihlale nathi. Please don't stop uku like, subscribe, you share Izinkondlo Ziyaphilisa on all social media platforms. Nimlandele uZanele Khoza nizwele nani bengahlala kuphela usuku. Ngisalokhu nje nginitshethi la ubeqonda ukuthi ophela kwabanye lesi Zulu siyisingisi. Sekusiza ubukhona bethu. Thank you very much and niqhubeke njalo ke nisilandele. Igama lami Ntokozo, ustarring ngakwaZulu noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi Izinkondlo Ziyaphilisa.